Okay guys, ini adalah lubang terakhir hari ini. 355 indeks yang ke-5 guys. Indeks 5 355. Sebelah kanan all the way air guys. Ada jambatan, nanti kita akan cross balik ke clubhouse sharing spin guys. Jadi sharing green. Jadi kita target bunker kalau driving sebelah kanan Kalau 200 lebih tu mungkin masuk bunker. So saya main kanan sedikit dengan harapan bola saya akan masuk di atas fairway guys. Boleh. One good shot. Kasih manis-manis satu last hole. Terbaik lek. One good shot. Alah dia go pula. Okay, ada good. Okay dah. Alright. Okay, third shot saya ke clubhouse. Distance lebih kurang 1, 2, 3. Saya main pitching. Kita tengok. Saya harap boleh landingkan bola pin warna putih di tengah. Saya ambil direction bagus ke tengah tu Alright. One good shot. Last shot wait. Manis-manis betul-betul lihat satu. Come on. One good shot. Baik. One good shot. Come on. On. Tapi tidak ke arah pin. Sedikit saja. Alright. Bedi yang terakhir. Alright guys, tadi daripada second shot akan cross air tadi. Ini green last hole yang sharing dengan tadi. Jungle punya 9. Ini dia. Bola saya mungkin lebih kurang 10 kaki. Landing dengan baik di center green. Dia ada sikit slope. Kita tengok. Boleh tak? Ni last birdie try guys. Birdie try. Alright. Okay guys, birdie try. Terakhir. Ni graceful. Tak ada alat kita pakat-pakat ni. Mana kita tak dia macam down slope saya harap dia menyampaikan. Kalau dia nak bagi, dia bagikan. Jadi kita tengok. Kita tak bagi, besok kita main lagi sini lah. Banyak kolam kanan? Kolam. Setengah grade tu. Oh, setengah grade. Ni setengah grade semua saja. Tap punya maja. Kerja dengan saya tak ada. Birdie of the day. Sikit lagi. Terbuka sikit lah gelap tu. Sayang. Buat saja lah guys. Alright guys. Samaran Golf Club. Jadi terima kasih banyak-banyak dengan kita punya game hari ni. Hari ni tak jumpa birdie tak apa, tapi saya puas hati. Layout dia sedap. Best flat, mencabar banyak air. Buaya je belum jumpa. Boleh darat ada lah. Boleh datang lagi. Saya recommend siapa yang datang ke Kuching, jangan lupa singgah di Samarahan. Pasti anda tak kecewa. Okey, jumpa lagi guys. Semoga review yang saya bikin untuk anda ni boleh menghiburkan anda. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you. Manis-manis game, datangkan